Amen. Amen. O Jesua, Yami Bishra, o Christo ni Jesu. Amen. Amen. Adaroma kame hona yanto anyway. Osoro ni asa siyefu udi kron iye na wa wejuma yaso wa she na ye hunu se usaye iradi usaye Bibasho obi bia wo dem abi ahobrase kwanso fa waso FM ya pamocho me pacho mama ye din na ye tie na no asem anka beboa wo de anya we krafo bu papa pese wo tie Osofo me pacho anka betimi obi anya din me pese me hu so obi a ye din ya mo ensema ye nua be me bon sema no pa bon sema no. In fact muntie me a few people in it me yesi the ten say can we have some silence, please? Maminka ehuntasem binchiro. So ha now you jidi ni atime. Now if you are here and you are a believer, listen to the man of God. Nia echire so be a matured. One of the traits of a matured person Any idea you nua be me ayi is what this young man is doing. Tieni you. Now listen. Bible say se unua fomo. The Bible said when your brother offends you, Na se wo de che no a and you forgive that brother who has offended you, onyame de wo soso mfom so nyina chew. God also forgives all your sins. But se unua fomo. But when your brother offends you, Na se wo so amfa nche no a and you don't forgive that brother, onyame so mfa wo so bone nchew. God will not forgive your sins. Also for bra. Mami kan sembi na min twase na osofo nkasa. Now let me say this thing before the man of the young man who speak. Ebra David from ye. When David offended God, And Nathan called in chain. Nathan went to David Kwakasa kire ni indirectly. and spoke to him proverbially. Nanko senka David kase se nipa no yemfa ne bone nche no. Now David should have said that let the sins of that person be forgiven. But David can say But David rather said, se nipa no a odi sa bone no a okum odwan ba ko no onfa nwan enan emfa nche odwan ba ko nanam. David said that let that person give 4 rams for that 1 ram he has taken. Okasa no odifo Nathan se ene yewa. After he has said so, Prophet Nathan said, you are the one. Enunti Bible said David ne ma 4 ene wuye. Although nyame de ne bone che no, be nyame kum ne ma 4. Now, although God forgave David, God killed 4 of his children. Sansa ko sanka David ka say, oh, odifo nipa de otime fom. Enti anya hwe yemfa nche no. But ono David no anhunu ne mfom so mom kokon obi mfom so. Sa onfa nwan 4. Eno nyame say ne enkrantef na apagya no. 4 no ene ebekum ma. Enti akwala no ne be hyiba won no. Nyame ma ne wi. Amnon ewi 2. Absalom ewi 3. Adonijah so wi 4. Enunti to cut a long story short. Say obi fom na uja de cheno a onyame so do so mfom so chew. Last or finally obi a woye nyansani woye matured and ofom a ogine mfom so tum e wo badwam anko betimi apam che okokwa mu but o se da bi mepa chewa ma wiase nyina hunu we kire se wonu no ho pa indeed bonsam ye ma no nyame hira man of God nyame hira. Thank you. Nyame asofo mu nyina na chi. Amen.
Ebajo meda sibebre. De edi kan. Me dia seda bema utwedi aponyankopon. Ewo empempenso a ekukruhwi ase ne asetene mu no. Odi nipa abeduru. Ebiem so meda the father of the house, I say, Papa, Apostle Dr. Isaac Owusu Bempah, for giving me this great opportunity to stand on this great platform today. A massive opportunity. Now, me try play mo enro anajo. Enro awia e be true anajo. Me purpose am de buy any say. Me ba say me beda assembi edi. Na me de achawpa e de akire. Namasan asre empire atoaso. And it said 2020 numero. And Ghana for Yinabedi Adansi say program kesi bi koso on net 2. Emma mi yakwenya kwatena ho e ka de amisu e de kire oman no. Na mi wiye no mu no. E na owura bi ne yire ye say ye beboa me ye de me etukwan. Enti no entutuye na de osemi ye bia no me yeye. Enu mu na kwantuo no eba so. Na sa na krata ye de ma me amede kro no. Na eho wasem bruni beka se e fake. Enti na me ko Germany, but we try France take it because na enam COVID na ne wonti no na planes no enye adwuma. Na na was some year transit Portugal. It will do Portugal pe and Portugal for so me mu. Na mo ka kire me say upipa na ekura wo no ontimi fa ntu kwan. It is a san bow ema wo ba Ghana. And I'm frɛ nkrɔfo na me say dia banie and I'm so ka kire won say upe say udi eduro. Na kan dia ma wa ye fa kire won. Na say omo hwɛ oniema mu na say yampa say threatening niema bi adu achi a omo bejew ampa me ye ne sabe pepe e ka kire won onso eti ase agime fe so e de metina kronum na me ka say nyina na me nyanko Germany ho me da so Portugal me ti man fa mani ehunu Germany abonten so e na man fa me nan ansi ho eti me wo Portugal na me ne owura ne yire e communicate e wo phone so. I want to be catch me say. I can't tell my baby, me knew be a mepe, omu penny me busia, any many dasso. Now the omu penno, so omu kana me yell more dear. And yet, baby, I may share over Portugal. Omu be free Germany, waba be family, at the miracle. Now, omu problem by Kupane say, omu tenasia, a year so for Owusu Bempah. Omu penasa mundem penasa mutina. Now the woman who say me Xposed me can say papa no many asofo bi eba sora ba sisa wia kan sem wo sisa so me kan ni nyina no na wo hu say asa papa ne de wo nipa sonoko bi na ono de wo hu say onya nipa sonoko bi ya eti no asem bi obekire me se me kan wo de me mo ano na me ye na ono nso so ebeboa me obi bia watu kwan wadi aduro da me kodi asalam me di aduro no efitiase me ni bibibia edan ba ko beba na enipa be se eduasa aduonum egu dan ba kum aduane nka ho bibia nka ho ewomo ana abana momo de niam bia ba ba chiche me support gafo nu ani nsuo mi timi ni bi eti me yan maka chiwa se mo pesika kakra e ma ne me ame fanto aduane ni omo se uye de kan de a ene yesu be ye de wo pa ma ene say Papa Owusu Bempah ye bese wugina ne kon so maye na wugina papa ne kon so maya de wo so pe no ye be ya ma in fact beginning no me ka kire won say it is better say me go back but samre so me ka say na me ni passport me ni krata bia me ni hwe ametimi asan de aba a je say me ko mani mo enko ebe machi so a emma akodi obi man so a me ni busuani bi eni woni pa bi a me frɛ ne sɛ osukompo de me a ompensio ema menom enti ekoba sɛ ye nyina wo social media ihu de course no me bɛse me kasa kan sem bebre ema
as a oba a Ghana ha me start Xposed ana me ye me hwe church ahodo e ba me so na me ni baby afa e na me ni aba na brown eni ababa wa bi e friend say Cindy Cash e show me mu even though papa ye nyina ya tini din da but na me ni access a me de beba papa enim so easily na omuso mu de beba papa enim be kan mama de nyina kire papa hwe hunu say hotel ameda mitimu da hotel na papa asa ayi another person e man da another room just to protect me in case of anything. Every week me fa telephone me frɛ papa te papa me hotel kan so say yes say o say so funa na kwasi frɛ Manasseh na so funa na kwasi aye mobile money na odi ama me na me koduru ye no enam ahokyerɛ a me hunu bi da ohia me nkobi mu da enisu a me nsu bi da enti me koye adwuma bi yɛsɛ fɛ na asala yɛsɛ obi a waba burokyire foforo a woni ma burokyire system no wɔna onim system no be yusu e de wayɛ de wɔpɛ ansa na wagyaw ama wo atɔ eti social media nsɛm ba yɛ sɛ so wan sɔra me kasa onipa no sɛ wɔn ma wo kapra na de ataduane adi etum di 3 days na me da adrofie na aduane nkama no because ensuo nkwan na ɔmo yɛ no minim nom eti na wɔsɛ me sɔ camera amemmerefe so na awura wo sam ne sɛ me mobile phone e kura me no eno na me de ye audios na me wi ama sende e de amomo wo Germany ho na omo nso so a edete na omo de ato omo YouTube na sadi course a na me hu se dakro e papa e begina eye apinsie kasie yi so na opagya ngosra kosoro e da na me te wa me hwe papa eye so many incantations in the Lord na eduru me so no or the boha ampai or sign the boho ampai or sign for an impress so that very day and I'm a catcher me who say if I don't take care and I follow these people I will die before my time. Eti me ba chawa da ro manya bo tirama me why na wa wo tu wan fan chemi mpo na me papa nko ade chemi a and na me da eti eba cho ya wetema me yanko eti unim bibi wobra papa eye sa cases ni wie ye no ena me kom nkotoje ne ka che urade se ade bia ma ye a ma firi me mu aka de nim de minim na enipa na ehye me kutupa bi ko me pe bibia di ntino me nye biem it is some mama sika ntwa aduane ni a they should stop it. Ni 2 weeks time me won man om de letter bra me say me mo boa me ho na aban no ahan dan ama me nko atse me nkonko tenem eti me duru dem ho no e na me frɛ na ya akome anom da bi me duru dem ho ne bosom me pepepe e na me nya adwuma e da me nya adwuma pɛ na me ka kyerɛ na ya akome ane ne kunu opon abiba sɛ asem bia mma mi gina ye ka kire papa Owusu Bempah bia no mia mi ni makoma mu se eja Bempah nya me bone ena eja Bempah enye Xposed bi na me ye no but eye wotan na mu fa ye ehye mechi pia me na ma ho kire me wo mu nti ehye me ma me ya ade ni kwan se me ye e ka asem ni kwan se me ka di tia papa no ete free na de kro ma wo horo me nsa afiri mu ho sombo ma aduane adi mo ma aduane di mo fa mo ho eno achi e na omo so be hya ase se ye be time mani na ne kasa ni jamu no oba bi na oyo okonfo asa wo ba no na one sa enkrofo nyinara eye enamfofo a na omo edi nkomo eti ade bia na ekosu bia no na oba no ehye kire bi ejefe koduru ba bi no a me ka kire won se mintimi me ba cho ebrenti na me pese me bodi me sra da ma why me bodi no ene eye o e mo bi adi ma me ne so mpo bi adi etie
Aso mpo bi adi ati. Eti adaro mama msima kakra na yan grace sister. Eti anu no me ba abonten ebe tena social media eye program kese eka kira man se nyina se de me ka ne nei ele kira Ghana fo nyina wie ka se ne senti no me de achawpa ema papa empo se onji me bia mu mpo se ba me firi ahoni mu kase mafom no se oba atia ne naso aye de a enye ne senti no me sere achawpa eno achi no me mampanifo e de achawpa e ko papa anim na me hye Awurade bo se wosoro ya madom na wo boa me maminya me bibia me shada aso afa plane na maba aba beka asre achawpa wo papa anim na mabuku todwe e wo papa anim ama eno me asem bia da wo de yawdie kaaye no e bia na ani machi a na me mmabi e na ebedi wo na chi a na Awurade afa ne so eye firi ho ama say etoda onipa timi ya ade bi na enye se bi a oye nipa bone ni enti na wo ye ne mo ne fa ba bi no na ebi so awanye saade no a na ohu se na wie ye aba na minim se misinkete enkane ne ye ne ntam a ebi anka Awurade eboa me ntam betima ka se me ba ya me papa che wo social media na me mo obi a ti de asie na me man penifo ko papa anim no enam se na me nie de daso anim da me niema betutu ayi ama me me da ho enche ye kura ena me nya call every office omo frɛ me se memra me koya omo se yama okrata obetumi de tutu kwan akɔ ba bia wo pɛ eje ya pɛ na me se enne ekwan bia wo se mitu bia no me di kan abagana straight obi biara ni hono mu a akwantu a mitu ye onim ho asem biara da me nkra obi ada one on me di nkompompo ni misa me kasa sese ye omuni ba bia me wo eti beduru enura anadwo ena anopai me ye se me ba sore me mfrɛ papa asofo mu bia me mfrɛ onipa bia eye me ankasa na ne me di achawpa me sire nyame ma wa komapa ohunu se obi tumu fom nanso onu ne ho a wonyame de che no bese sa adofo ni nyina aka me ho na enne yesire wotwe di ampo nyankopɔn se enfunso bia me fom me papa Apostle Isaac Owusu Bempah aba me ba chafa chebe Yo, Papa Rodin Papa, they are the senior pastor. I'm choppy, ye be come na yet, dear Papa. I was at the senior pastor. No, I'm slow at a Roma. Let me live say, we do say, Papa, we call me Cotta about the Uruma Mobia comes to me. Let me do that, I got time and Urumu Amobi. And we are quiet there, where we are. Let me do that. Abada mi di uta. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hello. Oh, hello. Mpachawa ha. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Me pamucho munti mi. Pamucho come here. Misremo.
Please, can you pay attention here, Miss Remo? Please, are you here? Oh, Pejansa right, oh, ha, Pejansa right. Now, Bonsem, my Jesus, Bonsem. Onim say why are there? Oh, Onim say why are there? And no say you are very matured. Oh, you're matured Christian. Bonsema, Bonsema, Bonsema. And yeah, sorry, Biana, church members, bet me ama ho kwan. Ama yenya abepa papa chow. And once you have availed yourself, and he has apologized to our father, I think say you deserve a hand of applause. Bonsema, Bonsema. Yes, Remo. Yes, Remo. Papa say me kanche Muse. Wajai amanache. Che say he has let go. Into also so please let go. Osremo. Hallelujah. Amen. Onim say, Pastor, who tell me? This is the difference between our father and Yen. Who say you can't forgive? But your papa dear were forgiving. Bonsema Apostle Dr. Owusu Bempah. Papa say from an airco, Yenuya Bemano, Wabe Yenuya, Wabe Kayahu. Into Mesremo. Mesremo Moma Makuma Embra from Hallelujah. Nyami Ensha me hand over ama suffer kwamiamu na watu aso. God bless you. Hallelujah. Papa mcho ye na yenso nyina ye na so obuoni ani die kwan so. Afei dia ye yansa na yapon ne. So for that one, I'm anymore. I'm not in our original way. I'm not in our original way. There was mammy and Lupe, Naya Pong. Yamia Demois, Memeneda Abbey, 17 September. Memene da ebe ya health screening e dia massa for ma patroti ni ye na se na sumaye ejumeku e di Easy World Foundation a wo ne outreach department aka bomu no o ma doctors ni o ma nurse for ba ha di enuro entinya screening keke wo mu wie na se wo mu hu yare bi na ehia duro a wo mu de be ma free of charge. Omun yoshe enu akire wo mu ye adwumekuo bi asempo ade a wo mu behu wo ho no se esese ye yewo operation ana surgery a omu adi wanim ekopesika e de boawo eyema enu si free enu nti nyame ya adom wa Saturday mini wo anka me ba mini mebusuafo yina beba enuro ni ye free ana sempo se akoba se e was a doctor for ne nurse for ma counseling wo mutu ofo se de be ya bibia e ye wo ntumi developing be ye kese a wo be ma counseling no then de ye me de wo mu ni se nyame ampata na de a wo be diagnose no e ye bibia jese ye wo operation na surgery a omo ankasa Easy World Foundation no be die nimu akope sikamoa edi abrewo amasa surgery no ya ye edi amount tinyame ya adom a coming Saturday ya tronsa fro bia kwa edi na kwaso nyame ya adom a Saturday ya tronsa dia frɛ obi asem emiye hu film amen ansa ne ebese grace no nyame ya adom a ɔkyena ene exactly 1 year sada no na yekosi ada seyia
na abo 2 eko seya ana brichi kese boye na papa gina altar seya ene ati de dan krofo di fra bonti wura ha opie ya wo ko bi se mu ayenya ne ntia se de abani ejapa want me ntina fie ma akroman ho ne banko otuka di ekire exactly 1 year tomorrow kwesi adase ya ana yenya ye kaye no we were in suspense omukọ dansuman yesi ye ntwen omukọ Accra yesi ye ntwen afiye ko wi ase kra no yesi ensese yaba se obi enfiri asore ya sei na ebi mu podi enyante yesi reprisal attacks bi na eba yeso eme de ahopepre epie free ha exactly a year tomorrow and a year 1 year as our awesome see Papa's permission can was saying observe 1 minute silence but also a year 1 minute celebration and thanksgiving. So what the enemy meant for evil, the Lord did it last week near Nayati their papa kind. As far as I can yamian pata tundra bianca ever fana najo and can yes be a yes or say if the Lord is on our side.